В Назрани завершили реконструкцию мусульманского кладбища. Работы провели по договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова и президента группы «Сафмар», известного предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева. Об объеме проведенных работ Муслим Ганиев. Реставрация башенных комплексов и объектов культурного наследия, развитие экономики республики, социальный сектор и обновление кладбищ. Вот главные направления, которые президент группы «Сафмар» Микаил Гуцериев спонсирует благодаря договоренности с главой Ингушетии Махмуд Али Калиматовым. На этот раз восстановили очередное родовое кладбище в Назрани. Лет 45-50 тогда ухчирхал. Ухчижалежлил, сетка, чахду, жалежлил, эхуш, даваха, хаваха, эхтубач. Что плачевное видео уже состояние уж, конечно, даришь. В последнее время, когда уж нах бахш герзуш нах, фонд кепик жвашат я, когда ограждение хаму яер он. Но такое состояние, ханжол состояние, наверное, во сне не снилось. Рус надо и документ геологии, это дело шимех цевен, шимех кушнаха хулдалар ян левый болчин да беркат долта дас. Почему делариас хавалиатсен сдаговян. صار وعشقيت مالا دولي هم شسق وعشقيت شنسق برتيج هم حمخولي ديال رياس خلصان دكشر ديال رياس الله در خسر كان اوز قمال هيجا شان يردك دي خاشان دال قصو باهو بجروز انا بركتا كل دكتيرات دال مالح دول سليش يدي سجي واشا در داسر يشي قمن شيناها يديش مسني بركل آلوت Гуцериева болхлошты маснины ер сидош хос хамады масна кашкамыштыгы ши хамын ши бейнахтагы биха масна емотик чакякар. От входа и до каждого уголка кладбища строители обновили каждый квадратный метр. Вокруг кладбища залили ленточный фундамент и на нем установили железную ограду. Сделали парковку на 20 машин, дорожку, переносной навес. ديك خلدر ياخش مش بول بابوس دا جيس ارموتور تاع هيق يخت ارموتور او حي متجي بازج في زود جيس تيك ماشي عيطا تيك حاليا يخت وزمل غاهم انا ديك راي غيرتش تهلند خيتر يا خور ديالو باشرا قد حجز قوات بصر حق ماركه دا هو مولدولج دو حما شيستا اكورات حد الله تشدوس ومسدوس كشمشت دا بريكروس كدرج اسعصر وت درج حتى ملديج لاتش كشمجه بقون ساعدين ديكا خليت غيرتش هذيج لاتش دو حمل يرمودو حماج وي دو حمل دو ريسبوبليك تويلر ماركا تلغى حم خدات تات بحرج دق بحرج حوتش اوز اخ دغتاج وروز دغتاج ميكالا وي باتشا كلماتنا مسنين بركل الله لوسو بادر يلچ الله ديقل بول مسورك. Недалеко от входа строители возвели небольшой домик. В нем хранится закупленный хозинвентарь. Газонокосилки, строительные тачки, лопаты, грабли и даже перчатки. Предусмотрели все. Остается только бережно все это хранить. Также обновили фасад медресе, где обучаются чтению Корана. А на входе установили новую беседку, где в тени можно отдохнуть. يشش بولخه هنشل بريتش تقشعلها وغمن شان هاقيات ونا سونغوتشر شي صاغ يجبو خوز كالتوغير هنز يرقم يتا يبي اغيش دا متك شو خوز متك يسير هنز وين ناغا يالش هدور محمد بير يارز ولانز يارز وخ ير حجري وش حسبوش كي نخبه ديش نخبه قدرين هيغرش بورش شو عدا همسيش دكي نخبه سارسك حسوالي قدر دوي كشمش يا ياسر اندال حق الله سقوا زميت دوا سجي خدوا نوع حياي دا صادوت يبولخش مسني دولش دا شيت يحيوش ازدولش ساغدولش ماركه يامر ديلدت اخشار دولش بدو خواسي بنو يحيوش ديلدوش مردس يامر. Работы по реставрации кладбищ в республике фонды Сафмар и Возрождения ведут с 23 года. В прошлом реконструировали 35 мусульманских и 7 православных кладбищ. В этом году работы продолжатся на 25 мусульманских и 3 христианских кладбищах. Все работы проводятся под пристальным контролем главы республики Махмуда Али Калиматова и президента группы Сафмар Микаила Гуцериева. Завершить программу планируют в течение 2 лет. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, Магаз 24.